kaji sisa kabalaban polat yang abadi patanai ke Jingkhriat yang loi jom dikon dikse ke jongi panai ke Jingkhriat yang ini lom kiwa kide kise bat kiwai pat kibam don sentur dalami kibadon kam yang no reno ban yang nagabenda jongki ni yang hadari kepo panilai kelen sodong ki palope pan Kren nagabenda pan kalawe ya kebenta kabasagin ni labakla na ingimla panyat ke kanti ke bapakla ingimla pan superteng ke jok kalenti ni hak pan bo full stop ada hinja kanti para ke Shah dalam bakla konta parti yang kwa bo Paidbah on bo matla ni kwa habo Paidbah kersan ini on kersan ruyani Halor kin nongrem ki baskan ni don kin nongrem di vice president ni tongi ela pasat kimot de ki on kin nongrem kawai kin nongrem ka ba voice of the people party ke jeng kalong kan nongrem Halor ka susah khara ka ba khor ka ba life na ka ba bangsa kan nongrem ka ba voice of the people party ke jeng kalong panyadai ka hok long kron ya ka khindo ka stop ka jonga chompi Polope, the voice of the people party, Haba ni Shakmat, Haba ni Kren, the politics. Take the politics of the voice of the people party. The politics of the voice of the people party today. Come day, the politics of the Minpendi, the politics of the one who Paidbah in some strength. Nay, the politics of the Nismoto, but along the Sandor Kajobre. The politics of the voice of the people party that came. And the politics of the Don Haka, Jingkhriat, Nakamata, away, can non sanction apa upor usam, John Kanika Jalam Kale Katoni. Kataka in Smoto Katoni. But then Namakata, Amaka David Sandor Katobre, Kalong Namakata, that's politics. Kaba hadapin soto to me. Kalong kakam kaba kentang. Kalong kakam kaba kentang. Kaba nima ang kentang palaika. Anay sosi hari kepo. Kila pelong to kala. Yaga kakam kaba kentang. Pat kisini kaba nila pelong kentang. Ada daka bangin ken yaga kaba kentang. Kakalamat kaba ni Kren yaga politics. Daka nongren real. They hamta kabok kadima. Yang jala bagi kejantan pat kampang yang kamale, jangan dikon dikiki dengan tapi, yang kemudian sopan sokon.